Ustavni sud Bosne i Hercegovine političko je tijelo stranaca i Bošnjaka, kazao je nakon odluke Milorad Dodik. Nakaradnost Bosne i Hercegovine se najviše ogleda u Ustavnom sudu koji na taj način sebi pribavio prava pod autoritetom određenih struktura međunarodnog faktora da odlučuje onako kako je politička volja, ne kako je pravo i kako je zakon. On ako želi Republiku Srpsku, onda mora i Bosnu i Hercegovinu. I sve što znači Bosna i Hercegovina, uključujući i odluke Ustavnog suda. U suprotnom može izgubiti i ono što želi. Ustavne odredbe su jasne. Državnost pripada jedino Bosni i Hercegovini. Stoga jedino država može biti titular i nosilac prava vlasništva nad imovinom, tvrde stručnjaci. To je od dalekosežnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Pored svih ovih elemenata koji idu na razdvajanje, na podjele i tako dalje, ovo je jedan od poteza koji ipak pruža nadu da se ipak može očuvati jedinstvo Bosne i Hercegovine. Ostaviti Republiku Srpsku da regulira zakonsku materiju o državnoj imovini bio bi nastavak kontinuiteta antidržavnih namjera, kaže Trnka. Ojačalo bi tendencije disolucije unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, onaj pokušaj da se zaokruži pod navodnicima državnost entiteta na ovaj način je definitivno otpao. Dodik je već najavio da neće odustati od rješavanja pitanja državne imovine u interesu Republike Srpske, stoga nije isključeno da će odluka Ustavnog suda utjecati na već postignuti dogovor lidera o državnoj i vojnoj imovini.